ću sada, vidjeti ih je. Kaj vidjeti? Čekaj sad malo. Joj, makni se! Ajde, viš da te dobila. Zalio se, zalio se. Da! Da! Da, snima se! Slikaj, Arsen. Karantin, ja.
Sudili ga na smrt. Izvinjavam se predsjedniku suda. Otvaram javnu raspravu protiv optuženoga Mešatelja. Rasprava je javna uz prisustvo optuženoga supruge Crnjevićke, sina Čajnića i čerke Borovića. Drugo, je to bit novator poljoprivredne djelatnosti, pa je izmislio da se naše košenice zapistio, a isto tako da se krave čim prek prodao, za kaj naše domaćice bi smrdele kada bi primale turiste po štalu. Isto tako je za mene da se mleko prepeljava hladnjače iz Karlovca, za kaj je bolje od našega brdsko-planinskega, ki je nizijsko. Ja. I s tem je omogočil, da se naše ženske vsako jutro zastanejo v trgovini in da održijo radne dogovore za cel dan. Treće, kriv je i zato, ki je ukinuo našo mestnu zajednicu iz nerazvijenih područja u razvijena područja. Ali je pri temu vodo računa, da smo razvijeni v kritizerstvi kao i prpljači. Ni vodo računa da razvijamo malo privredu. Četvrto, kriv je i zato, ki je napravil pogon v Moravicah iz Loka, kjer se je zaposlilo 13 ljudi, a kroz kratko vreme da ih po 20. Ali je okrenuo pločo i krenuo je v rikverc, te je spalo iz 13 na 10. Spokojno. Peto, kriv je zato, ki se dela novi pogon, a nič ni poduzel, da se poveča natalitet, to jest prirodni priraštaj, za buduće radnike, ki bodo delali pogon. Kriv je zato, ki naše bande Uveličali ovu našu predstavu nakon toliko godina.